uJesu Kristu uyinkosi. Baba wethu ongcwele, Baba wethu onamandla onke, onguyise wenkosi yethu nguKristu Jesu. Siyathoba siyehla sithi phakama uNkulunkulu wethu ongcwele. Singabantwana bakho uNkulunkulu othembekileyo, sesihlangene kuyo indlu yakho. Baba wethu onamandla onke, nguyizolo, nguwe namhla, nguwe maphakadeni. Kubo bonke uThixo asimbonanga onjengawe, kekho ongafaniswa nawe. Iinceba zakho zimi njalo zingunaphakade. Siyabonga dwala lensindiso yethu, siyabonga mphema uphephela, siyabonga ndinguye ndinguye. Baba wethu ongcwele, singayaphi masingasuka kuwe, ngoba amazwi okuphila akuwe. Baba wethu onamandla onke, nali izwi lakho uNkulunkulu onamandla onke, malingene phakathi kwentliziyo zethu, lisakhe lisomeleze. Baba wethu ongcwele, vula mawungcwele indlebe zikamoya egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu onamandla onke, uNkulunkulu othembekileyo, ungu-alfa ungu-omega phezu kwempilo zethu. Baba wethu onamandla onke, sibonga umusa, sibonga uthando osenza usuku nosuku egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu onamandla onke, ukungena kwethu Baba wethu ongcwele kule ndawo ungafani nokuphuma kwethu. Baba wethu onamandla onke, abangene begula baphume bephila egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Siyale yonke umoya ongxokozela kule ndawo, umoya okozela siyawuyala, siyawuxotsha egameni likaKristu Jesu. Imoya yonke engendawo siyayithumba, siyifaka ithumela kuSathane ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Udumo lonke lungo lwakho lufane. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wena obonele elithu lenkosi entabeni endlu kaJehova uyabonele. Baba wethu onamandla onke, siyabonga umusa, siyabonga uthando lwakho lungawusenza usuku nosuku, sibonga ukugcinwa nguwe esandleni sakho somusa. Baba wethu olungileyo, singayaphi emongcwele masingasuka ungaze uphila. Udumo lonke lungokufanele fikela kuJesu mfika khona ngoYesu Kristu, sithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.
uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, sizovula amabhayibheli ethu sizothola isifundo sethu namhlanje lapha amakhosi okuqala uchapter 6 sizofunda nje ivesi elilodwa uvesi 7. Oh njengawe Jesu hallelujah njengawe Jesu hallelujah njengawe Jesu hallelujah njengawe Jesu hallelujah njengawe. Kufundeka kanjena ngamakhosi okuqala uchapter 6 sizofunda uvesi 7. Siyaqala siyafunda. Indlu isakhiwa yakhiwa ngamatshe alungiswa enkwanini. Akuzwakalanga sando nazembe napiki nanto yensimbi isakhiwa. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, lona-ke lelizwi leli uNkulunkulu akalibekile enhliziyweni yami ukuthi sikhulume ngalo namhlanje. Sikhuluma-ke ngokwakhiwa kwendlu kaJehova. Uma singabuyela emuva siyakhumbula laphaya uSamuel wesibili uchapter 7 la khona uJehova wanqabela uDavide ukuthi amakhele indlu. Kwathi ngeke ayakhe yena kodwa isiyokwakhiwa indodana yakhe eyongena esikhaleni sakhe noma eyongena emva kwakhe. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. So la sithola-ke uSolomoni indodana kaDavide eseyakha lendlu. Ithi-ke izwi kaNkulunkulu Baba kuthina namhlanje ngenkathi lendlu isakhiwa yakhiwa ngamatshe. Lamatshe lawa ayalungiswe enkwanini. Kuthe uma ngabe isiyakhiwa akuzwakalanga umsindo. Siyazi bazalwane ukuthi uma ngabe kwakhiwa nje in general bakwakhiwa kuba nomsindo bakhona, ngaba igrinder ngakhala isando ngakhala, kodwa sizwa la ukuthi uma ngabe kwakhiwa lendlu awukho umsindo wazwakala noma yiliphi ithuluzi ongalicabanga elisetshenziswayo ngoba lamatshe lawa ayelungiswe enkwanini. Enkwalini-ke ilapho kugqejulwa khona amatshe, kusetshenziswa insimbi enkulu. Akukho lula, kunzima enkwalini la kugqejulwa khona amatshe. So lamatshe lawo agqejulwa ngendlela yokuthi ayizothi masesefike akha indlu afika afithe njengepuzzle kuhlangane ukuze kungabikho umsindo, singabikho isidingo sokuthi kuphinde kuqalwe phansi ushawe kugebhulwe ngesando. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. So bazalwane-ke njengoba sazi izwi kaNkulunkulu Baba lithi laphaya ku-Isaya 51 likhuluma ngokuthi uvesi 1 wakhona ukuthi nathi sahleshulwa edwaleni. Mhlawumbe masingake sigijime nje masinyane sifunde. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Isaya 51 ngangcwele. Isaya 51 uvesi 1 wakhona uthi-ke ufundeka kanje uthi ngilaleleni nina enilandela ukulunga, nina enimfunayo uJehova. Bhekani kulo idala eniqhezuke kulo nakuyo imibhobo yomgodi enakhishwa kuyo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Njengoba saqheshulwa edwaleni nathi singamadwala, sike sizwe bazalwane ezwini lenkosi siyathola ukuthi nenkosi uJesu ibizwa ngetshe leli lanqatshwa abakhi eselaba inhloko yegumbi. So njengoba-ke nathi saqheshulwa edwaleni singamadwala, njengoba singamadwala abazalwane, njengoba la sithola ukuthi uSolomoni kwakwakhiwa ithempeli,
yilona leli elingazwakalanga umsindo ngenkathi lakhiwa. Nathi bazalwane kithi siyazi ukuthi umuntu nomuntu uyithempeli likaNkulunkulu Baba la ehlala khona ngomoya wakhe ongcwele. Njengoba silana sizokwakhiwa ngithi bazalwane siyakhiwa ngaphandle makuthi ukhona oze ngesizathu esithi kodwa uzokwakhiwa umuntu la kuzokwakhiwa leli thempeli eliyimina eliwena. So njengoba sizokwakhiwa la bazalwane kuyenzeka kwesinye isikhathi lithi leli thempeli eliyimina kusakhiwa kodwa kuzwakala kube khona umsindo ozwakalayo. Lo msindo lo uqhamukaphi bazalwane? Umsindo oqhamuka enhlizweni. Inhliziyo bazalwane yini eyenza umsindo? Isono esuke senhlizweni. Siyakhumbula inkosi uJesu ikhulumile lapha kuMateyu 15 kuverse 19 lapha ngenkathi abaFarisi beza bezocomplain enkosini uJesu ukuthi abafundi badla bengazihlambili izandla. Yasithi inkosi uJesu lokho okuphuma emlomeni yikona okungcolisa umuntu kodwa lokho okuzayo okungena emlonyeni akungcolisa umuntu. Ngobani? Ngoba enhlizweni yila hlala khona yonke inhlobo yobubi, yila hlala khona yonke inhlobo yesono. Mhlawumbe masingagijima siyobheka ukuthi ithe inkosi uJesu kutholakalani enhlizweni yomuntu lapha kuMateyu 15 kuverse 19. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Uthi kuverse 19 wakhona uthi ngokuba enhlizweni kuvela izizinto ezimbi, ukubulala, ukuphinga, ubufebe, ukufakaza amanga nokuhlambalaza. Athi uverse 20 wakhona uthi lezo zinto ezimngcolisayo umuntu kodwa ukudla ngezandla ezingahlanjiwe kumngcolisa umuntu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Njengoba sidla sakhiwa nje uma ngabe inhliziyo igcwele lezi zinto ezibalwa la singathola izinto eziningi, sithola nanamanga, sithola nanokuphakama, sithola nanokuzigabisa enhlizweni, izona ezingatholakala enhlizweni. So kusitshela ukusibiza ukuthini thina, kusibiza ukuthi nathi bazalwane njengoba sakhiwa sileli thempeli silelitshe nje kufanele siqale enkwalini ukuze ukuthi uma ngabe sekwakhiwa leli thempeli kungabikho umsindo ozoba khona. Ngoba uma ngabe sekwakhiwa leli thempeli bazalwane kulethwa inyanga isimanje uNkulunkulu Baba uyakhuluma ngemnyaka lethi izwi lakhe ezosiyala ukuthi sihambe kanjani. Kodwa uma singaqalanga enkwalini kuwenza ukuthi kube nomsindo siphikise imiyalo kaNkulunkulu athe mina umntwana kaNkulunkulu phambili lethi izwi kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uthi akube nje ebephikise ehleli phansi. Ngani? Ngoba bazalwane inhliziyo igcwele ayiqalanga enkwalini. Inkwali-ke bazalwane lethi thina singabazalwane kufuneka sidlule khona ukuvuma izono. Kufanele siyovuma izono ngoba uma singasivumanga izono bazalwane kukhona umsindo owenzakalayo kumzalwane. Noma kungathiwa uthi uJesu Kristu inkosi njengabo wonke umuntu, noma kungathiwa uyahlabelela wenza konke kodwa kukhona umsindo ozwakalayo ukuthi akaqalanga enkwalini. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Sike safunda bazalwane enkonzweni ya last week la uMayangi saphinde ephawula la indaba kaLuka 6 ukuthi umuntu ukhuluma ngokuchichima kwenhliziyo, kuya ngokuthi yini akayifuyile enhlizweni yakhe. So umzalwane ongaqalanga enkwalini akakwazi ukulalela imiyalo kaNkulunkulu because ayikho indawo, asikho ispace sokuthi kungangena izwi likaNkulunkulu ezomlungisa nezomakha ngoba kunomsindo. Kufanele aqale enkwalini. Umzalwane ongaqalanga enkwalini uvamile nokuba namanga. Umzalwane ongaqalanga enkwalini uvamile nanokuhleba. Umzalwane ongaqalanga enkwalini uyavama nanokuthi abe nama-complain, akhononde, abone izinto ezirongi njalo abekhononde. Umzalwane ongaqalanga enkwalini uyavama bazalwane ukuthi yena njalo usehlethiwe phatha uyahletshwa phatha yena akathandi. Yini indaba bazalwane? Kukhona lento emdlayo ngaphakathi, kukhona lo msindo esingeke thina subone. Omunye uyabonakala, omunye awubonakali ngeke subone kodwa uyamudla ngaphakathi bazalwane. Kubona engazathi uma ngabe abantu bexoxa engathi sekukhulunywa ngayo bazi lesiyasono sakhe. Bazalwane namhlanje ithini indaba? Sizomenwa ukuthi ake siyoqala enkwalini. Ake siyoqala enkwalini sihambise inhliziyo zethu ukuze sikwazi kwenze njani?
ukuze sizokwazi ukwakheka ngoba isono bazalwane siyamemeza. Njengoba sifundiswa nje ukuthi uma uvuma isono kufanele usikhe phansi ey'mpandeni zazo. Siyazi ukuthi uma ngabe ngizokhatha isihlahla la uma singasimbanga ney'mpande kuzohamba kuhambe ukuthi masiqala ihlobo kulokhu izimvula simile leso sihlahla kubonakala ukuthi kwake kwakhona isihlahla la. So bazalwane umzalwane ngoba ungaya enkwalini ufike uyidoje inkwali uthi lokhu ngeke ngize ngikusho noma uthi ngizokusho ngendlela engcono uba umpostoli akazoyizwisisa kahle uzohamba kuhambe kuvele uzohamba uzwakala umsindo. Siyakhumbula bazalwane nakuSawuli ukuthi kwake kwathiwa akahamba ayobulala ama-Amaleki abulale yonke angahawukeli lutho kodwa yena wakwakhona akakhawukela akakushiya uthe mayibuya wawulandela umsindo wawuzwakala umsindo ukuthi kukhona akakushiyile. So bazalwane sizofundiswa namhlanje ukuthi asiqalene enkwalini sithi masifike enkwalini singadoji sifike senze njengalokhu kufanele senze ngoba nakanjani uzoba khona umsindo. Ungawubona thina la bazalwane kodwa uNkulunkulu obona inhliziyo yomuntu othi akabheki yena ubuso isimo somuntu kodwa ubheka osenhlizweni uzobona. Umzalwane bazalwane kufanele siye enkwalini asikwazi ngisho nanokusukuma sizofakaza singadlulanga enkwalini asikwazi nanokusukuma sidumise singaqalanga enkwalini. Sesifundiswe kakhulu-ke bazalwane ukuthi asizingcolise kuqala. Ungcolisa ngani? Usingcolisa ngokuthi uyovuma izono bese uyahlanzeka bazalwane ukuze si-avoid indaba yokuthi singagcini sesithelela abanye la ngaphakathi. Angithi bazalwane umsindo njengoba kuthiwa kuzabalanga msindo uma ngabe kunomsindo into nje nomsindo sizoyizwa. Uma ngathiwa lapha amakhelwane kuyakhiwa njengamanje sizo-affecteka nathi la. So umsindo womzalwane kungenzeka ugcine usu-affecte endlini kaNkulunkulu ugcine sekuba nomsindo. So siyadinga bazalwane kuyohlala phansi nathi siyobheka ukuthi yini esiyifuyile enhliziyweni zethu funa iyenza umsindo endlini kaNkulunkulu. La kuyakhiwa bazalwane siyakhiwa la kwakhiwa ibandla likaNkulunkulu ibandla lenkosi uJesu ezolanda njengoba kwakhiwa bazalwane sifika ukucophelela ukuthi akusimi nani ozobulala umsebenzi kaNkulunkulu osuwakhiwe kangaka. Kutholakala ukuthi abantu bayangena kodwa ngenxa yalo msindo abantu bayaphuma bayashiya ngenxa yalo msindo wami enginawo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Bazalwane siyadinga ukuyozilahla siyoneka inhliziyo zethu phambi kwenkosi uJesu ukuthi inkosi angenzanga kahle la. Sisasenenhlanhla inkosi uJesu kulesi sikhathi isawummeli kuzisikhathi la yobe siyijaji khona. Usathi mawonile manje noma kukhona isono sikhumbulayo uhambe uyozivuma inkosi uJesu ikwenzela umusa ithethelele ihlanze ngegazi layo maqedala ufanele ukungena umbuso wezulu kodwa kuzisikhathi la sizovalwa khona lesikhathi siyijaji. Bazathi uba umpostoli laba bangavumi ukuthi uJesu Kristu inkosi kuzisikhathi la bazomvuma khona kodwa engeke sabasiza. Namanje-ke bazalwane asingadlali ngaleli thuba asingadlali ukuthi umama ngabe efakaza la ukabona abanye mhlawumbe ababenge abancane kunaye ebabona isimo sabo ambonge uNkulunkulu baba ukuthi inkosi wake wangisiza ngabe nami nje nami izinto engeke ngizibone lezo bazalwane ezinye zazi ukuthi into nami engangiyenza ngibona ukuthi inkosi wake wangithanda ngoba ngalesa sikhathi ngangayibona nanokuthi inhle kanje ukuthi kade ingcole kanje yimbi kanje ngaleso sikhathi ngangibona kuyinto enhle kuyinto esemgangathweni. So senzela umusa njengoba sila bazalwane asingadoji sando kunzima bazalwane ukuvuma izono akuyona into encane akuyona into encane ukuthi uvuka nje ekuseni kube ngathi khona into egijima la esiswini ubuphuma ungena etoilet uphuma ungezwa lutho nokhulumayo ngoba kusuke kunzima ukuyobhekana nokuyovuma isono sakho ukuthi mina ngenze ukuthi nokuthi kodwa iyona kuphela into esizayo ukuthi sivume ukuhleshulwa sivume ukucangathwa bazalwane noma ukuze sifane uyabona umuntu umzalwane uma sebuya enkwalini ubuya esenokulangazelela imiyalo kaNkulunkulu ubuye esenokulangazelela ukuthi yini engayenza ukuze ngizigcine ngingcwele ukuze ngizigcine ngimukelekile kuNkulunkulu baba. Kodwa ongayanga enkwalini uya nje akafuni nje uyadineka nanokuthi awungeke sesingaze sigqokiswe kanje sengaze kube ukuthi umzalwane ongadlulanga enkwalini uthi noma esehlele yedwa ekhaya ethi hayi mina ngizosigqoka lesiya sketi vele phela ngikho enkonzweni abekho abangiboni. Umzalwane ongadlulanga enkwalini wenza izinto ngokungathi wenzela umfundisi
noma ngokungathi wenzela ukuthi uyabonwa nabazalwane uJesu Kristu inkosi noma ngengasho abazalwane ukuthi umzalwane ongadlulanga ekwalini uyavama nanokuthi behletshwa ngayo lapho bazalwane ngiyabathanda abafundi inkosi uJesu mayiza ithi omunye phakathi kwenu uzongikhaphela abazange kube khona okhomba omunye ukuthi mhlawumbe lokhu kodwa nomunye wathi nje Nkosi ngayini so bazalwane siyadinga ukuba naleyo nhliziyo ukuthi masibona angathi abantu basitreat kabi masibona ngathi khona into eyonakalayo ngisho ebandleni ukuthi inkosi kungayini yini siyohlola thina ngoba kwesinye isikhathi izinto zonakala ngenxa yenkinga yami ngenxa yephutha la ngenxa yomsindo enginawo uthola ukuthi izinto ziyonakala kodwa umuntu ongadlulanga ekwalini uvama ukukhomba abanye izinto mazenzeka akhomba abanye ukuthi obani ukuthi makushina izwi kaNkulunkulu babo yena akhomba abanye abantu uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi bazalwane ngithi ke yabo njengoba ukhona ikhalezi uba usathi nje lethana abantu balethena abantu akukho ukuthi mhlambe anoletha kanje anolishiya kanje kusathiwa wonke umuntu akeze akafakwe ekhalweni akekho futhi ozokhomba umuntu njengoba sila akekho ozokubuza ukuthi wena usunayo idate nobaba umpostoli wena akekho kodwa ukhona uNkulunkulu obona enhlizweni yomuntu lithi izwi ngelinye ilanga lapha kwabaseKorinte ngithi chapter 10 la lithi abantwana bakaIsrael babephuza kunye babenza yonke into kunye kodwa uNkulunkulu baba wayengathokozile ngabo bonke baze bagcine sebashaya phansi ehlanu ezinye zezathu ezibalwayo lapha kubala ukuthi babefisa okubi umzalwane ongaqalanga ekwalini uvamile ukuthi abe nemicabango emibi afisa izinto ezimbi ukuthi nje bengisengaze akhethelwe indaba ekhethelwe bengakhethi ngani ubani yabona kunezinto zakhe nje ngobani bazalwane ngoba akaqalanga ekwalini inhliziyo yakhe iyahluleka ukumukela izinto ezivela kuNkulunkulu kuyashayisana nje kuvele kwenza umsindo osabisayo uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi lapha yana ngiyathanda lapha kungathi khona la uJohane ememezela ukufika kwenkosi uJesu uthi uyeza ombenge yakhe njani isesandleni sokwena ayasifunde bazalwane uMathewu uMathewu chapter 3 verse 12 uthi ke okay noma siqale la verse 11 uthi mina ngimphaphathisa ngamanzi ube ngiphenduka kepha yena ozemva kwami unamandla unami engingafanele ukuthwala izicathulo zakhe yena uzakuniphaphathisa ngomoya ongcwele nangomlilo nalo ombenge yakhe yokuwela isesandleni sakhe uzakushanelisisa isibuya sakhe abuthela amabele enqolobaneni yakhe kepha amakhoba uzakwashisa ngomlilo ongacimekile abayaziyo kahle le ndaba yamabele kuthiwa ayabhulwa amabele so ibele kufanele livume ukubhulela ukuze lihlukane nekhoba ikhoba ngathi isuke ngaphandle manje into ekhambile kufanele uhlukane uma ungavumanga ukuhlukana kuyabuthwa ubuthwe namakhoba kuyofakwa emlilweni kuyozwakala sekuqhuma khona sona siyozwakala sesiqhuma emlilweni uma njengamanje siyabhulwa bazalwane asivume ukubhuleka asivume ukuya ekwalini siyogqisa siyoshifaka imigcala ngoba umuntu uma sebuya ekwalini ubuye elula yebo kunzima khona yabo mase kuzoshaya isikhathi kuzokuthi nje umuntu usuthi nje uzocofa indaba yababa umpose kunzima abese eshiba uJesu Kristu inkosi alinde wena ukuthi ufane uqala abalinde uzoqala akukho lula ukuhamba manga badalana akukho lula ke ngibona ukuthi indlela ephezulu ingumncingo ngempela ngoba kuthiwa abancane bayakungalula nanokuthi uvele ukhansela ukuthi uyivale ngisho nanefoni yakho ngoba nje kunzima akuyona into encane angazi ngekiza abantu sebethi nje angipese ngijahe ukuthi lami angilijahe ufuna lifike nje ngaleso sikhathi angijaheli lutho ngoba akudlalwa hayi akudlalwa shame ngifana umsebenzi ngendlela ekuyiyona ngoba kuyalinda awuzuthi umuntu selifike uvele udlale uzokha phezulu uzenze ngcono kuba umpostoli kufanele sibe nako ukuthi asikhulumi naye kodwa sikhuluma uNkulunkulu baba osezulwini kuningi ngokufakazi-ke bakangikhombisa khona uNkulunkulu baba ukuthi akusiye la ngikhulumi naye noma ngeke ngene khona abazalwane uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu so bazalwane sithi indaba ithi asivume ukuthi sihleshule asivume ukuthi siyoqanqathwa ukuze
sizokwazi ukuthobela imiyalo kaNkulunkulu. Ngoba umzalwane ongayange ekwalini, ongacangathiwe akaphatheki nje ebandleni. Ngoba nje kuthiwa akwenziwe lokhu enze opposite. Kuthiwa akwenziwe lokhu uze umholi azabubule kanti akufunakali ukuthi abaholi babubule ngathi. Kunokukhuluma okuningi uyakhuluma. Last week besifundiswa ekozeni last week ezinye zezinto zokuqhubekela ekujuleni khona iphuze lathi asiyokhulekela ukuthi uNkulunkulu Baba akalungise ukukhuluma kwethu. Ukukhuluma kwethu akuyoliswe ngosawoti ukuze sikwazi ukubaphendula abantu kahle ngendlela e-right. Kukhona ukuthi umuntu ngomthetho ushise right. Kodwa manje ngenxa yokuthi unomsindo into yakhe izwakala kahle. Noma ngabe uyakubonisa kodwa ukuze ukubonisa kwakhe kube buhlungu. Ngani bazalwana akaqalanga ekwalini. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Kulezinto bazalwane sifundisa ngokwakhiwa kogange. Angithi bazalwane. Sizolwakha kanjani ugange bazalwane singaqalanga ekwalini? Angeke size sikwazi ukuyokwakha ugange singaqalanga ekwalini. Sifundiswa ngokuthi kukhona abantu abazofika uma sikhona la ekholweni befike ngongathi bazosakhisa nathi, ngongathi bazohambisana nathi. Kodwa kufanele sibabone kodwa uma ungaqalanga ekwaleni ngeke uze ukwazi umbona ngoba kukhona into ecommon kumi naye lo othi uzosakhisa ugange. So ukubaleka lokho ukuthi kufanele nakanjani bazalwane sibe sihlanzile. Kukhulunyiwe futhi nanokuthi ukuthi kukhona laba abaqeda amandla, abaqedana amandla. Umzalwane ongayile ekwalini uyoqeda amandla abazalwane la. Uthi uyakhuluma into eyakhayo noma umbono owakhayo awuhlikize nje awuqede. Yini bazalwane? Ukuthi akaqalanga akavumanga izona akayanga ukuyocangathwa ukuze afike naye peace ozofika ufithe la kufanele afithe khona ukuze bazalwane uhlangane kube phezulu kuphume into enokuthula. Ngoba bazalwane sikhonza ini inkosi uJesu inkosi yokuthula. Uma usubuye ekwalini nakanjani inkosi uJesu izongena bese uthola ukuthula. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyadinga ke bazalwane ilokho nje uNkulunkulu Baba bekile enhlizweni yami namhlanje ukuthi sikhulume ngabo ukuthi nawe njengoba kade ekhuluma amayanzi ekhuluma ngendaba yokuzithiba nangendaba yokuzikhuza. Leyo ndaba ivela ngokuthi uke wayani kodwa ukuyozihlanza. Ukuze ukwazi ngoba uma ungayanga ekwaleni awuboni ngisho into errong nje. Ukhuzwa nje njalo ubanjwa ngapha nangapha nje. Utshela ukuthi uwenza kahle kanti uyona. Uyinkinga nje umzalwane ongayanga ekwaleni kuba inkinga ngisho ebandleni nje. Uyinkinga akakhuzeki bazalwane. So siyadinga ukuthi ngempela simnxuse uNkulunkulu Baba sisazoyokhuleka sisazohamba siye emakhaya sineke inhliziyo zethu uNkulunkulu ukuthi inkosi khomba ukuthi kubo okuphuma eceleni okudinga ukuthi kuyocangathwa. Ngoba vele izwi likaNkulunkulu lithi othi akanasono uyazikhohlisa. Ungumqambi magabazalwane kufanele ukuthi nakanjani kusuku nosuku siyangcola. Asibuzele uNkulunkulu ukuthi kuphi lo ngcono. Funa kuzokwenza umsindo endlini kaNkulunkulu. Funa ulahlwe ngale mphefumulo engaka bazalwane igazi lakho libuze pho. Bengena abantu babunkosolo uyashumayela bayenza abantu bafika baphuma ngenxa yakho ukuthi awunalo ulimo oluhle. Ngenxa yakho ukuthi nginamanga, ngenxa yakho ukuthi ngiyahleka, ngenxa yakho ukuthi umuntu uyazibona nje ukuthi azibone ukuthi nje ubukeleke phansi nje azibone ukuthi uyinto ewuziro ngimphakamele umntwana kaNkulunkulu ezile la. So bazalwane siyadinga ukuyonxusa uNkulunkulu Baba uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga bazalwane yilokho nje uNkulunkulu Baba abekile enhlizweni yami namhlanje. Ngizocela uma wamambi asikhulekele sibonge izwi bese ke sithi masiqeda lapho ngizocela ukuthi sidumise ukuhlabeleli ku236 noma usangiqalele wona ku236 masiqede ukukhuleka uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba wethu usezulwini, Baba wethu omuhle, inkosi yethu uJesu Kristu siyabonga. Siyabonga egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ukukhuluma kwakho uNkulunkulu ongcwele sibonile uyasi
siyasazi uNkulunkulu omuhle, siyathobeka kuwe Baba wethu ongcwele, siyavuma Nkosi ukuthi usilungisisise uNkulunkulu ongcwele, usiphe ukuba sizibone la ungathokozi khona ngathi uNkulunkulu ongcwele. Nkosi Jesu, wena uyinkosi yokuthula, beka iy'nhliziyo zethu uNkulunkulu ongcwele. Usho kahle wathi Nkosi, enhliziyweni kunemfuyo okuyiyona uNkulunkulu ongcwele engenza lo msindo uNkulunkulu omuhle size sone phambi kobuso bakhe ethempelini lakhe endlini yakhe engcwele. Nkosi siyabonga, siyacela uNkulunkulu wethu omuhle usiphe ukuba sizibone. Nkosi thulisa isitha esizosenza ukuthi singaziboni, kube ngathi akhulunywa nathi. uNkulunkulu ongcwele, ubungekhulume ngikhona, ubungekhulume sikhona sonke kungenasizathu. Khulume ngoba Nkosi lo nalo phakathi kwethu okhona kule ndawo unotho ongathokozi ngalo. Kungakho uNkulunkulu ongcwele ufuna ukusilungisa ukuze Nkosi yami sikubone sihlale kanye nawe. Nkosi yami sibeke ukuba sizinike isikhathi ukhulumile ngencekazi yakho uNkulunkulu wethu omuhle, sizinike isikhathi sizibheke sizicinge. Siyacela Baba ukuba usikhombise amabala, khomba amabala silungisisise uNkulunkulu ongcwele ukuze singasali la ulanda khona ibandla lakho. Siyabonga Nkosi, siyabonga uNkulunkulu ongcwele, ukhulume kahle ngomntwana wakho uNkulunkulu wethu, mbusise isitsha obukhuluma ngaso uNkulunkulu ongcwele. Mandise Nkosi, umkhulise kakhulu uNkulunkulu ongcwele, umgcobe egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyabonga, thatha udumo lufanele, iy'bongo zonke zingezakho, ubukhosi bonke bungobakho. Wena wedwa uNkulunkulu ongazange wadalwa, ongazalwanga, owawukhona umhlaba ungakasekelwa, iy'nsuku zingakabi bikho, ukhona namanje naphakade naphakade. Siyabonga Nkosi egameni lenkosi yethu uJesu. Sithi uJesu Kristu inkosi, 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 uJesu Kristu inkosi. Amen. Siumisela
uJesu Kristu